Avvalo assalomu alaykum shahrvandoni Ҷумҳурии Tojikiston, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, муборизон, равшанфикрон, озодандешон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯза мавзӯе ки ман гузоштам фридом, свобода, блогерам. касе ки тамошо мекунад, сухан дар бораи далери Имомалиам баъд омон шарикаш Абдуллои Ғурбатӣ барои чӣ ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон блогерора, модарои блогера дастгир мекунад. Ман бо ҳамин гапма забони русски мегӯм. Тем, которые слушают меня на русскоговорящие люди, блогеры, я обращаюсь к вам. В Таджикистане много блогеров, независимых блогеров, которые показывают народу минусы правительства и сотрудников государственных чиновников. Правительство Республики Таджикистана их задерживает сложными обвинениями и изолирует. Это уже продолжается очень долгое время. Был блогер Далери Эмомали и еще один журналист. С ним, по-моему, сотрудничал он тоже, Абдулло Ғурбатӣ. Вот вчера их задержали и санкцию взяли в течение 2 месяца на предварительном заключении находится. Уже, может быть, этапировали СИЗО. Поэтому, почему всем блогерам, которые русскоговорящие, я обращаюсь к вам тоже, нельзя недооценить такие ситуации, надо поддерживать таких людей. Это люди, которые не состоят ни в каком оппозиционном партии. Это люди, которые в обществе показали минусы государства, а их закрыли. Бароям бародаро шумо дам мегӯм ки имрӯза мавзӯъ ки оид ба Далери Имомалӣ ва ҳамон Абдулло Ғурбатӣ ва дигар блогерои независимӣ, касе бошад набошад ҳаст, бисёриша маҳкам карданд. ҳамин чоршанбе ҳисоб кунед, блогер буд, Иззат Амонам блогер буд, Каромат Шарипова ман хеле гап мезад ютубда. ин ҳамин Далери Имомалӣ, ҳар нафаре ки аз кадом минтақае ки дар ҷомеа нуфуз пайдо кард, зиёда аз 100 чанд ҳазор подписчик дорад. Чи аксар ҳамин одамое ки маҳкамашон карданд, барои чӣ ҳабс мекунанд? рӯи маълумотое ки озодихоҳо, партизанҳо ҷамъ кардагаан, рости гап, ай дохили мақомотҳо, барои чӣ ё барои он ҳабс мекунанд ки ҳамон одаморо телефонҳошона, ҳамон сайтҳошона, айтишникошон проверка мекунанд. Баъд ҳамин ютубдан ҳангоми инсон, например, дастгир мекунанд ӯро, ба анализ мекунанд ҳамора навистагии инсоное ки ҳамн чатошонда ҳаморо муайян мекунанд, комментариёшонда кияй через ҳамон аккаунтҳо установид мекунанд озодандешоро. Чи соҳибкор асту, чи кас кадом қишри ҷомеа набошад, установление мекунанд, анализ мекунанд, разработка мегиранд. барои ҳамин ҳар касе ки ҳаққа гуфт зиндон мекунанд. ин ҳамин 143 ҳазор нафаре ки ҳама моҳ, шояд хато накунам, ҳамон бачаак аксар камбудии шуморо нишон дод.
камбудии ҳукумата нишон дод. баъзе мардум ҳамуна даже қабул кард, таъриф менавист, ҳарчи менавист. лекин ин ҳамин рӯз ма ина ай 3 рӯз шуд назорат мекунем мо ку касе оиди ҳамин масъала темая серьёзне мебардорад ё не, чи мухолиф, чи мубориз, чи равшанфикр, ҳар кадом қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз шаҳрванди оддие ки ҳамун инсон бисёртар кӯмакаш ҳамун шаҳрвандои оддӣ дарасид. барои чӣ касе ҷуръати гап задан намекунад? ман медонам тарс гап занӣ мегӯӣ ки мана мебаранд ҳабс мекунанд, дастгир мекунанд ё чизе мекунанд. лекин чӣ амали хитта нишон доданда ҳо метарсӣ, хитта нишон доданда намедонам бугӯӣ ки ай ман защита кунам ози бо нисбати ман парванда мекунам. лекин барои чӣ якта намедонам ҳамин як дафтара бигир мегӯм ку ҳамун навис ки намедонам ҳарчи навис ҳоли ӯра 2 моҳ вақте ки санксия метаҳанд инсонда, ман шумо до юриспруденсияшам мефаҳмонам, системи юридическия 2 моҳ задержат карданд уже ӯра, 2 моҳ ҳабсда гирифтанд. агар дина 15 буд, 15 буд, агар санксия гирифта бошанд ҳисоб кунед 15 июл, 15 августа санксияш муҳлат дорад. ҳамин 2 моҳ муҳлати тафтишотӣ дорад. ӯ 2 моҳ дар задержание аст. СИЗО этап мекунанд, дальше расследование мегузаронанд ҳардушон. лекин ман шуморо саросимагида ягон киса даъват намекунам. спокойно ман ёд додагиём ки ҳамин партизанҳо чӣ хел амал мекунанд. ҳаракат кунем, нишон натеҳ хитта навис як коғазда 143,000 нафаре не, ҳамун 143,000, 116,000, намедонам 150,000 подписчик дорад ки акаи далер намедонам шери нари, акаи далер намедонам ҳарчи уна ҳозир он мардак уна унҷадай касе ягон кор намекунад. кӯчада биро шавда навис душанбе даем далер эмомалида озодӣ мехоҳам навис. ман намедонам ҳар чизе ки мехоҳӣ ҳамонро навис. чи асосан шаҳри душанбе да ман гуфтаниям. ҳамун бача аз ноҳияи тобеи марказ аст аслаш. унам ай ноҳияи тобеи марказ аст, гирифтан ҳабс кард. бачаҳое ки шаҳрда ҳастед, бачаҳое ки хахита нишонате блогери намедонам қати ҳамо партизани қати ҳамо ҳастед, но хита нишон нате амал кун. сраза накун ҳозир. баъди баромади ман сраза накун. тиждат кун. определённый безопасный хита аввал таъмин кун. ман гуфтагиём аз назар гузарон, муайян кун, касе нест, безопасността таъмин кун, идея фикра да биёр, амал кун. барои чӣ намекунӣ? барои чӣ? сабаб тарс. то кая ҳамун мардак натарсид ку, ҳамун мардак барои намедонам барои ин қишри ҷомеа риск кард ку, риск кард, биромад, гуфт, ҳама ҷода рафт, сабт кард. касе намешадмада ман бугӯем ки ман қати ӯ саломат вообще намешиносам шумо бачаро. рости гапа мегӯм. но просто тоҷик аст. тоҷике ки ҳамун ҳиссиш, виҷдониш, номусиш, ҳамин чизе ки дирунда дорад ҳамуш намонд. ранги дигаро бале нагуфту хест гап зад. ҳаққи шуморо защитат кард. ҳаққи мара защитат кардаги нестай. лекин мардум барои чӣ инамин блогеро намедонам? касе ҳасти чӣ ба ина блогероро маҳкам кардистан, дигарша маҳкам кардистан, ӯро маҳкам кардан, тира маҳкам намекунан, Россияда намедонам куҷодаи тира маҳкам мекунан, ё қиморбоз блогери тира маҳкам намекунан, тира маҳкам мекунан. барои он ки ӯ да аналитически данните дар кор ай. аналитически даннита бояд бигиранд, ай баъзашон анализ кунанд ки киҳо туда навистагиай, намедонам ҳар чӣ кардаги ай шумо откритие ай. ай мара наметавонад лишнад. ман мекушам, маҳкам мекунам, ҳар кор мекунам. ҳамин канал хати. лекин бисёри одам ӯро мебаранд, изяти мекунанд. ОТМ гуфтани отдел аст, ҳамин МВД дам аст, технический отдел, амният дам аст. хакеро ҳастанд,
мешинан, ну анализ мекунам мара. Мустановид мекунам. Кадомит ки нависти фикр мекунӣ, ҳозир ҳо чи соҳибкор ҳастӣ, чи намедонам ягон коргари ҳукумат будӣ, намедонам коргари куҷое ки будию ҳамун мардакда чизе навистӣ ё ягон кор хати ё ягон чи хати гап задӣ, аммо ту фикр мекунӣ ки нест, ура меёванд тара. Ман тара мегӯям ки ман как специалист тара мегӯям ки тара меёванд. Не мара дидеста бошӣ, ман мегӯям ки тара меёванд. Лекин то кае хаб мекунӣ, амал кун, тара ҳамун ман тара мегӯям, ҳамун касе ки ина урӯз биромад, например анализ додан баромад, ҳамун чида анализ карда додан ки гуфтан аз радиои Озодида ҳамун гуфтан ки мо аз чи аз ҳамин ҳизбу ҳаракатҳое ки чи ҳастанд ман ҳастам, ай мо ина миқдор одама дастгир кардем, ина миқдор одама муайян кардем, ина миқдор одама чӣ кардем меган. Чӣ хел ӯ муайян карданд? Савол. Ҳамаи туда инами 34 кас нигоҳ дорӣ. Ҳамаи чӣ хел ӯ муайян кард ки ман шуморо мегӯям ягона ҳаракати партизанӣ шуморо озод мекунад. Дига ягон чиз. Куҷое ки номут сабти ном шуд, тара муайян мекунад. Ту бояд бифаҳмӣ ира. ҳар як кадомут бояд бифаҳмӣ ира. ҳар як кадомут. касе набошӣ, аз кадом қишри ҷомеа набошӣ. ман шуморо мегӯям, шумо бофисоте ки ҳамун корро мекунед. Лекин барои чӣ ҳамин корро карам? Например, Помирда амалиёт гузарондам, ай ӯ тараф наркотик Қирғизистонда нагзашт, одамошона дастгир карданд, ай ӯ тараф одаморо, офитсерора Қирғизистона сарҳадашда киштанд, ай пишти наркотик. Ё гирифтан ира маҳкам карданд ки мардум ҳама ҳамин тараф ҳамин самда нигоҳ кунанд. Аммо банд кунанда мардума фикраша ҳамин тарафда банд кунанда мардум тамошо мекард ку. Аммо мекоф ҳозир мебинад ки ӯро дастгир карданд, уҷа фикраш ҳамон қати бандай, тарс қати бандай. ӯ тарафи ки Қирғизистонда офитсерои ай пишти наркотики ӯ киштанд, не. Уну буд коргарои миллисара ки дастгир кардагиянд қирғизон, не. Ура штоби мардум ира фикр накунанд. Ай фикри мардум дур мекунанда. Якта чиза месозӣ ки мардум ҳамунда банд шавад. Дар кор шавад, ина меранд, корвона алов сар метан ко ҳамата фикри дар онҷада мешавад. Любой кор мекунанд ки фикри шуморо як тарафи дига да баранд. Барои чӣ? Барои он ки ӯ зуршон мардуме ки дасташ нарушник задагӣ, ай касе коргари мақомот ҳастӣ, бехафагӣ мегӯям ман шуморо гуфтум. ҳамун қонун дар бораи фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ ки биркатон задагӣ, ай Хуҷа Эмомали Раҳмон назадай шуморо. Хуҷаиное ки хориҷӣ ҳастанд, мегӯем ки хоҷаи хориҷи, ана хоҷаи задагиянд. ҳар кадомта бирка задагиянд ки шумо ҳамода хизмат мекунед. Ман шуморо гуфтум, биковен аввал ҳамун донишмандотона бигирен, намедонам китоб навистагиҳоро бигирен, бишинен, бихонен, таҳлил кунен. Наёфтем. Ман шуморо мегӯям ҳамун статьяро. Дирин ҳамун қонунтонда ҳастай ҳамун чиз ки шуморо бирка задагиянд ки кие? Кида хизмат мекунед? Ман хизмат намекунам. Ман гуфтестам ки вақте ки ман ҳама чиро фаҳмидам, ман медонам ки ман бояд мардумумда хизмат кунам. қасами ман мардумда буд, барои хизмат ба мардум буд, ба марзубуни Тоҷикистон буд. Ба ягон хоҷа набуд, ба определёния одамам набуд, ягон клан, ягон гурӯҳда набуд. Лекин шумо унамуҷода, например, офисере ки киштан, инаму погранвойские ки Қирғизистонда киштан, аксариятат ҳамҷода ҳастӣ. Я боз ҳавол теки чӣ ба киштан? Барои чӣ киштан? Барои он ки бори ӯро уҷа қапидан, нидаразуме нешид, и одамои бегуноҳ киштан. Чӣ ба ай қирғизона мемурад? Чӣ ба ай қирғизон намемурад? Ягон кас намемурад. Одаме ки тоҷике ки дастша мебандед, намедонам нарушник мезанид, мебандӣ, ҳамура киштанда зур мерасад. Тоҷики хитта мекишӣ. Якта ман шумода гап мегӯям, Плутон самый великий амин сиёсатмадор буд. Фаҳмидӣ? Даже Аристотел Плутон, асосан Аристотел устози Плутон буд, анамун гуфтагӣ буд. Якта идеология доштанд, Римда истифода мебурданд. ҳар вақте ки ай империя ҳамун солдатора границаода ҳамун вақтам ҷанго мешид, вақте ки мекишам мегуфт,
بعد ریم جواب نمیگردونن میگفت جواب نمیگردونن فهمیدین من شما رو میگم وقتی که جوابی اتویت نمیگردونن آدمو میمرد سالداتو постепенно همون این مردم دام تعلق دارد همه دا تعلق دارد بلوگر دام تعلق دارد نمیگه پیمان همه قشری جامعه دا تعلق دارد همین چیزی دارد وقتی که همین میکشن میقپن اینو دستگیر میکنن اونو گرانیت دا قرغیزو کشتیستای اونو پامیر دا کشتیستای وقتی که مردم همه یک میستد میگود همین مول بوده گوسپنده که همون پودا یک جویه میگردد که وقتی که گوب یک چه میخرد ای پشت دیگرش اهمیت نمیده و رفتن میگیرد نو پاستوپین شف نمیرود نوبت شما دا میآید کسی که افیسری نمیدونم کسی که باشی نوبت تدا میآید اون نوبت خطی همین مایده میآید او ای شما برای فکری مردم رو بجا کردن این مردکو رو بردیم محکم کردیم ای اون مردکو این همین کسی که حتی این همین رستم نمیدونم گوش میکنی پدر گوش میکنن مرا کسی که هست این همین سیاست مداری که هست شما مرا گوش میکنین من شما دا یک گپ میگم همون مردک دلیر امام علی записошон анализ کنین خودتون بشینین پروست анализ کنین خودتون بشینین دیگرو دا گوش نکن پروست анализ کن که همون مردک با ضرر شما گپ زد اینم میگم با فایده شما شاید گپ زده باشد استنوید کرد که کدام آدما حرامی میکنن با شما را فریب میکنن نو با جایی که شما او آدم بگیرین یا شما را اتروید کرد او شما او را میگیرین اوکی شما اکنون اونجا همه خیلی شدگی میترسین اونجا ترس که هستین نمیدونین اونجا کنترل تونه گم کرگین اما اونجا نمیتونین اونجا پلیتیسکی پول دا بازی کرده شما برای چی بلوگر محکم میکنی نمیدونم مادری اونو اومد بچه بلوگر بود بچه که محکم کردین عبدالرحمن بود اونو شهیده را محکم کردین شهیده محمد جان و مادر محکم کردین مصفه دا محکم میکنین نمیدونم زنه که محکم میکنین کمپی بچه هایی که سپارتسمنت های میگیرین محکم میکنین برای چی برای آنکه شتابی جای همون دا همون قماربازای خودتون آدماتون بسازین قماربازای شما دا همون آدما بند شوانه همه را تماشا کنن چرز او با ماشین و خانه هاتون فروشین قمارقتی همه را میخواین چی را میخواین یا چرز او آدمای خودتون ساختنی آدمای خودتون میسازنی جای او دا تعیین میکنین و مردمش تابی همون دا بلوگ برامد کنون من گفته بودم شما دا که 68 منطقه 68 ناحیه دا پارتیزان ها دا گفته بودم شما دا اکثریتت هستی شودستی کدستین همه شهر و ناحیه دا کانال بکشویم نو آدمای خودشون شودستی آدمای حکومت نبرد اینستروکسی ما را حکومت پولز خودش دا استفاده بردیستی آدمای امام علی رحمه او شودستان اینه بلوگرایی که هستن رنگ دلیر ای دیگه منطقه هستن اهمیت بده هر یک کدومت بشین مثنی ای تمامی گرد و اطراف شهر دوشنبه مثنی وحدتی نمیدونم حصاری لوبای منطقه شهر دوشنبه گرد و اطراف ناحیه‌های تابع مرکز هر یک تات اهمیت بده که برای چی دیگرها را محکم کردیستن برای چی انا همون کانالایی که اوجا کشودن خودشون اوجا داشتم مردم میرود کو مردم اوجا دا میرد چرا اوجا دروغ وینیکات میکنن کالاشدا دروغ میدرورن دا کالاشدا فکر و عقیدهش بند میکنن دروغی خودشون ساختگی دروغی براس مانند فهمیدین دروغی براس مانند ساختگی اما آدمایی که کنترلی دیدن شما همون دا میشینین باور میکنین راست باور نمیکنین راست کی نه که باور کردن راست هنر در کار دل گورده در کار که راست تصدیق کنین حق برای تصدیق کردن داج مخالف ده راستی گپ میگم داج مخالف ده حق تصدیق کردن ده این همه قدل گورده در کار برای ای پشت حق ایستادن این همه قدل گورده داج مخالف ده در کار مبارز ده در کار حق ریالنی اکسنیوت کردنی ابجکتیو نه بها دادنی حالتی کار ده ابجکتیو نیست لیکن
мардум да ман гуфтаниам ки блогерода ай тамоми видеое ки набоше ма медонам через каналотон амал каранда метарсем хатя инами канали мада подписаться кини фамиден и канал экстремисти несе террористиам несе ман гуфтум шумода пага дакор шавад номше ҳизби халқи демократӣ мекунам намедонам сурати эмомали раҳмона мемонам унам глав ништа мегӯм ки зиндабод эмомали раҳмон мекунам дуруға ҳама подписка кун ягонта маҳкам кар наметонаду но тамошо мекунӣ фарқ надорад подписка кун дигарода бите ки дигаро ҳушёр шавад мақсад аз ҳамин кушодани ҳамин канал любой хе мардума ҳушёр кардан мардум лавушкада наафтиданаш лавушкада нааф мегӯм ҳамата лавушкое ки сохтестан лавушкада нааф 24 соат кор кардестан ки лавушка созонда лавушка месозан лавушкада пападатса мекунам барои ҳамқа инами 143 000 150 000 роз инами канали амура ман бинам чанқа подписка дора ман намедонам ҳатто медонам ки 100 000 подписчик дорад анам подписчико ку гиҷояин шумо ку ҳамаи ту ина 149 000 подписчик 149 000 подписчик дорад инами бача 149 000 одам бале хайна мегӯем 1000 одамаша минус кун 1000 одамаш одамое ки ҳозир во ҳамун бузошон коргарошон ҳамун якта инструксия додагӣ ман шумода мегӯм мардумда бояд донем ки заношонда занои дуюмшонда телефон гурон дода телефон компютера мондагиян каналда подписаться карагиян канали мухолиф мубориз канале ки равшанфикр ранги далер любой канале ки ҳаққа гап мезанад ҳамуда подписаться кунондагиян заношонда чон кор да ғорат кунида заношонда блокнот додагиян ман шуморо гуфтестам факт қатӣ занаш мадароӣ кардагия заношона партизан шидагия ё блокнот додагия пад вазирай вазири амниятай ё муовиншай ё як генерала ё полковникай ё майоршай ё начальники служб бошай ё блокнот мешинад инамиҷада ҳозир гӯш кардеста инамиҷада навистеста инамиҷада киҳо менависад чатта анаму даннета менависад ки дар вақти баромади ҳамин канал фалончи фалон хенавист ира аккаунта менависанд ипато фаҳмидем аккаунта менависанд шуошонда метан шуошон баъд анализ мекунанд барои ҳамақа ҳар як кадомта ман мегӯм кличкамон номата нишон нате кадом канал намедроӣ намедонам любой канале ки ҳамҷода инамиқад калимаи ҳаққа гап мезанад инамиқада калимаи ҳаққа гап мезанад кличка тамом намедонам баъд навис ӯ бузое ки хичон мондагиян ӯ бузошонам гуфтам ку ӯ бузо уже политически поляда дуромадан оро ликвидирован мекунан оро имрӯзай пагае нестай нест мекунан бузошона барои он ки ман худам қонуни оперативия медонам мумкин нестай буздаи хели системада дуромадан барои он ки ӯ ҳушёр мешавад вақте ки ҳушёр шуд ӯ автоматически поступенно мозгаш дига хе кор мекунад самти ҳақ да меравад барои ҳамақа ё намемонанд ё ликвидатсия мекунанд ӯ бузошона фаҳмидем барои ҳамақа шумо бояд ҳар як кадомут инаму 149 000 подписчик дорад онам мардак 149 000 намедонам 100 000 аксар мардуми шаҳри душанбеда ёрдам кард бисёр қишлоқу району хатлону бадахшону намедонам тамоми минтақа рафт ёрдам кардам суғду ҳама ҷода рафт кӯмак кард чанқае ки тонист ҳамақа гапи шуморо ҳукуматда расонид лекин шумо ина чорум рӯз аст 3 рӯза санксия мегиранд ина санксия гирифтан 3 рӯзагишда дуюм рӯзишда инами рӯз сеюм рӯзагиш рафтеста санксия гирифтан 72 соатда санксия мегиранд ман худам муфаттиш кор кардам 72 соатда санксия гирифтан 72 соатда мардум ҳамақа одаме ки кӯмак кард чӣ кор кард блогер намедонам касе ки ҳасти ту просто як калимаи озодӣ мехоҳем ба ҳамин равшанфикр навис намедонам калимае ки озодихоҳ навис ҳар калимае ки ҳаст навис мон инстаграмда блогда тиктокда
هر چیزی که داری بمان حرکت کن پروست حرکت کن 2 ماه 2 ماه مردن محکمه 2 ماه دا درم دا در داخل بودگی میدانم خط نشان دادن دا میترسی کانال تا نشان تی استالوی تید میکنن دستگیر میکنن لیکن تو همین یک کاغذ دا نمیدونم زپساشون بکن هر چیزی که هست دیگه کانالو دا دیگه تلفنایی که بجایی داری اما قطع روی که یا نویس کوچه ها دا آزادی به دلری امامعلی نمیدونم آزادی به روشن فکران نمیدونم آزادی به آزاد اندیشان نمیدونم هر چیزی که هستی ای معلمت تو کارگری حکومت تا هر کسی که هستی اول یکم میگم безопасности خطه تامین کن خطه نشانت احتیاط کن حالی وقت بسیاره لیکن یکم безопасности بین گجا безопаснием نویستن ده نمیدونم کاغذ ده تیت کردن ده کاغذ ده نویسته تیت میکنیم کاغذ ده میپرتوی کوچه ده نمیدونم همون چیز ده безопасности خطه اول تامین کن بعد حرکت کن یا بار حرکت کن تو که قربانی میتی برای یک تا دیگه دلیری امامعلی بار این تولد شدن نمیدونید چند قبا زور زدن اجده کار یک مادری تاجیک نمیدونم یک مادری تاجیک برای یک تا دیگه همین روشن فکری که دل و گرده داشته باشد و گپ زند حقا چند نمیدونم چند وقت در کن چند ساله هم دلیر نمیدونم شاید 35 ساله 40 ساله باشد 40 سال نمیدونم 35 سال در کاره نو 35 سال دیگه شما غلامی را به کله میگیرید این یک تا نه بسیار است خیلی انسان پر را یعنی 13 ترمه درند پارتیزانایی که هستن کار میکنن میگن که پر شدگی یعنی بلوگر اینم همه را کسی که حق گپ زد برده محکم کنید کسی که اینم حق گپ زد محکم میکنن بیزنسمنایی که چرز بلوگرو چرز همون دلیر امامعلی نمیدونم چرز اونم کانالش کاراتون نمیدونم راهتون هر چیزتون رکلام میکنید او شما چی شما ما میدونم که خم میترسه او شما اوجه پلیس رنده افتیدید شما اوجه دودن اون را اوجه انالیز دارن میدونن که شما قطعی گپ میزدید شما را میکشن اون را محکم کنن بیزنس می هستی نمیدونم برای میکنم میفتی ای دبی ای مکه نمیدونم ای عربستان هر چیز هست رکلام اوش نمیکنن لیکن همه آدما شما فکر میکنین که شما را انالیز نمیکنن نه شما را پلیس رنده این من میدونم چه کار میکند سیستم من شما رو آشکار گفتم برای همه قبل چی با خا ژورنالیستا میگه اینجا ژورنالیستا باید خاموش نباشه ژورنالیستا همش ترد کردگیان میترسن دیگه گپ زدن خا ژورنالیستی من میدونم ژورنالیستی میترسی گپ زدن مهارت داری تالنت داری برو این همین تلفنی من هست برو همون فاکتو پیشنهاد کن من بتم در کاری مرد بته من یگان کس نمید من اشکار میگم مرد کاری که نمید میشپن 10 دقیقه هم 20 دقیقه هم فهمیدین اینو خیلی هم یا خیلی ترسون نیستن در این مقامات دا بودگی هم برای همه شما دوده نشوین همین چیزا دا بعد دوده شده قرد آمده بعضی زپیسویا دیگه جوده هم روی نکنین همشه کانفیدنسیال نیست همشه маскировка قطعی با میگم безопасности شما безопасности تمامی پارتیزانان تمامی انسانیت تمامی خلق تاجیک میفهمید شما فقط безопасности خطی عمل کنید تاکتیک استراتژی میدونین خیلی عمل کردن با راهی پنهانی خطا نشان نداده نه تلفن تا دونن نه نام تا دونن یگان چیز تا نتونن کسی در راهی میکنی زپس فقط کانالای مخالف ده من فکرم اصلاح ده 24 ده کسی ده های حق با باطل ده کسی هست روی میکنی زپس ده فهمیدی فقط روی میکنی خطا نشان نمیدی دانیتا نمیگویی فهمیدی هر چیزی که هست بجایی دیگه آشکارا نه آشکارا کسی که اروپا ده های نان اروپای خورده است که توجیگ من بیجنس کرد فهمیدی اروپا دا گشتگی کو من بیجنس فتستای نمیدونم چه مخالف میگه چه اپوزیسیونر میگه نمیدونم هر چی میگه کو انامو برو چه نشون بده فهمیدی زندگی دوران کار میکنن سوم جام که استان با روی کدستان اونجا دا خونه خریده است با امامعلی بوش دیسته انامو خشوی خیلی چونه خشوی نام امنیت تو خشوی نام بزای با اما همو پوس کارو چی کنن
хешои онам коргарои урбопу хешои онам одамое ки дырында ҳастанд. фаҳмидӣ? пӯст анамо гап занад. фаҳмидӣ? партизано гап намезанад. партизано дарим якта ман баҳс. якта мада мегӯем, ман мегӯм гапотон. ҳамат фам. всё. эҳтиёт кун, якдигарта аҳл бош, якдигарта дӯст дор. ҳамин баччая, ҳамин марда беҳуда бурдан просто подставить кардан, тирмаш кардан. Просто подставить кардан, тирмаш кардан. барои ҳамақа шумо бедор шавед. мардуми тамоми минтақа, мардум овози уже ҷудо кардестанд. Идаи территория ҷудо мекунем гуфтестай. худтон медонем партизано чӣ хеле бозӣ рафтестай, киҳо бо бозӣ кардестай. фаҳмидем? барои ҳамақа идафа мо ҳушёрем. мо ҳушёрем. аз мо калонтаро ҳаст, ҳушёртар, донишмандтар, баақлтар, тамоми сатҳа медонанд. бо ӯ вақте бо маслиҳат мекунем. ҳама якҷоя фикр дорем, ақида дорем. чанд касем ман натида гуфта наметавонам. ҳар як одам мумкин ки ҳар як минтақада уже ҳазортаи, ҳазор якним ҳазортаи ҳаст ки прикрепит шидагӣ. чӣ мегӯӣ? ине ман та ошкор мегӯям. ҳазор до ҳазори любой минтақа дай. фаҳмидӣ? любой минтақа дай. ки определённый одамда уже нигоҳ мекунанд, определённый одама гӯш мекунанд. ин системаро ман худам пурра намедонам. пурра ман худам сохтагиам, ман ҳама хел кардагиам ки бояд ман пурра нашиносам. мефаҳмед шумо? пурра ягон партизана нашиносам. пурра надонам. барои он ки вақте ки пурра мешиносам, ранги оно мавзу гуфтестам ки мо ай гурӯҳ қапидестем, дастгир кардестем, зиндон кардестем, мегӯям ки ан пайдо мешавад. фаҳмидем? вақте ки ман мегӯм. фаҳмидем? барои ҳамақа ин система ҳамақа сохта шудагӣ. ҳар як минтақа лидери худша дорад, партизани командири худша дорад. ҳар як командир бо 50таи командирои худша дорад. фаҳмидем? ки ӯро ман намешиносам. ина бо чӣ бугум? ранге ки системае ки Эмомали Раҳмон инам хеле тол дода парстаи ку анам хеле система намеёвӣ. ягон кас ёфта наметавонад. на журналист ёфта метавонад, на ягон мухолиф қати ман гап зада ёфта метавонад. ира рости гапа мегӯям. на партизане ки ворид мешаду худша партизан мекунаду ман қати гап мезанаду мековам мегӯд ку на ӯ ёфта метавонад. ин системаи анам хеле сохтагие 21 сола давом шуда. мефаҳмед шумо? ида чанқа кор кардагӣ. иҷо чанқа одамои басавод кор кард. ранги Садриддин айни бори одамо кор кардагӣ мумкин. мефаҳмед? ранги намо Шириншоҳ Шоҳ Темур бори одамо кор кардагӣ иҷода. мефаҳмед? штоби анами система сохта шавад. штоби ягон кас нашиносад партизана. фаҳмо? барои анами ай калимаи партизан любой роҳбари давлат метарсад. тарс инами вуҷудша мехӯрад. фаҳмидӣ? инам дронша мехӯрад. инам хеле жуг бори мехӯрад. жугранг картишкара мехӯрад ку инам хеле мехӯрад. фаҳмидӣ? айни калима оли ягон чи не. мефаҳмед шумо? занношон гуфтестам ку занношон да блакнот додия, занношон партизан шидагӣ. намедонам ки чон. намедонам вазирай, депутатай, намедонам оилаи ҳаму дайдажи, ҳаму авлоди худишта бизнесменай, ҳаму вақти кор мекунад ку занишда блакнот додай, арӯсошонда зани дуюмшонда блакнот додай ки ҳамаи каналода медорои киҳо менависад, ҳамаро номошона номон чӣ дорад ку немҷида аккаунт ҳамура навис. фаҳмидӣ? девона мегӯм ку ё девона шудагӣ анӯже. барои ҳамақа мардум касе ки мара гӯш карден, аз ҳамаи ту хоҳиш ҳамин записа роӣ кунен, мардумда тамошо кунанд. блогеро баромад карда наметавонӣ, ҳамин записа тақсим кун. ҳар касе ки ҳаст
ҳар касе аз шумо қатъи узбекҳо ҳаст? чӣ ба нест узбекҳо ҳаст? узбекҳо ҳаст? мен ӯзбекӣ гап занам бо. ман ӯзбекиам ёд дода партизано. фаҳмидӣ? партизанларни ичига, Тоҷикистон партизанларини ичига ӯзбеклар ҳам бор. Всё? Ина. фаҳмидӣ? Значит, ман ҳама забон ки гап мезанам, брат, ман ёд додам. Рости гапа мегӯям. ёд додан чӣ хел гап задан, чӣ хел рафтор кардан. ҳама ҳаст дар нимода. ҳама. урус шамаст, европеец шамай, американс шамай, намедонам, тоҷик шамай. тоҷикои тамоми минтақатай. мо универсалем, мегӯям ки универсал. фаҳмидӣ? гап дорӣ? касе ки гап дошта бошад, пожалуйста. Просто мо хуҷаин надорем. мо хуҷаинода кор намекунем. фаҳмидӣ? Всё. иш тема закрита. Лекин барои далер, барои ҳамун журналист, барои оно модари оно Абдураҳмон, ҳама Абдураҳмоне намедонам зиёда аз чанд ҳазор подписчик дорад. модарша ина маҳкам кардаги намебурад, гап намезанад. барои он ки чӣ, ҳамун як-ду бор буромад, уже ҳамун уҷада меқапанд дарни тирмада. дарни тирмада ҳам партизано ҳаст ку. партизано ҳаст, меқапанд дарни тирмада ҳам. баъд чӣ мекунанд? ҳамун кислорода маҳкам мекунанда, через очашки штоби хелӣ накунад. хаб бояд ӯ мардак уже тақдирда тан дода бошад. ранге ки ман ҳама чизама гум кардагиам. ман намедонам ки очам куҷода, бовар кунед. ман намедонам ки шояд очам мурда бошад. ман гап намезанам. 1 сол шуд хато накунам, гап намезанам. 2 сол шуд хато накунам, гап намезанам. ман намедонам очама аҳволиш чӣ аст. ха отам мурдагия, ҳамара киштем омалӣ, ҳамара нест кардем омалӣ. фаҳмидӣ? ҳама чизма гирифтем омалӣ. но ман намедонам мурда боша, ха кишта бошан, ҳар кори кара бошан. брато чӣ бугум? ман ғулом нестам. ман ғулом нестам ва тарс додани ман ба воситаи наздикони ман намешавад. ҳамаша барад дор кашад. ман гуфтагиям дор кашад. ман никогда не буду, агар гирья кунам, инами чашм мана дидеста боша, агар ман гирья кунам, барои як хешим намед любой инсону ягон чӣ бугум эмомалира, любой чӣ мегӯӣ бугу. инами қавдам тамошо дорӣ ку. инам қагаб мегӯям. ӯ медонад, хислати мана медонад эмомалӣ. хислати мара медонад ки ман чӣ хели инсону, ман чиҳора гузаштагиам ҳаётамда. ӯ медонад. вес ҳамун категория ки қотили по группировкаш дорад ку, группировкаш медонад ки намешад қати ман намешад. ман рости гапа мегӯям. ман савод дорам. ман ҳам ҷангиям. ман ҳама чира дидагиям. ман ягон чӣ метарсам? Наметарсам охир. ин чашмда тарс мондагӣ нест. буфам вақте ки ту ягон чиз дорӣ, мо намедонем чизе ки ширин, ина симия, модар бугу. модари ман баҳри ман буромадагия. зан бугӯӣ, намедонам, фарзанд бугӯӣ, намедонам, ҳар касе ки ҳаст чизе дорӣ, ту ҳамуда привязанность дорӣ. ту ин майдони ту нест. ман якум баромадам да гуфта будам. кадомат ки зан мегӯӣ, фарзанд мегӯӣ, мол мегӯӣ, ҳол мегӯӣ, ин майдони ту нест. ин майдонда қурбонат мекунанд. бизд мекашанд. намехе сувор мешаванд, бизд мекашанд. барои ҳамақа шумо хеле фикр накунед. ман надорам. ман занам надорам. ҳичи надорам ман. бовар кунед. намонд ҳама чира гирифтам. ҳама чира. чӣ ӯош, чӣ хуҷаинош, чӣ хуҷаинош ҳам мана ҳуҷум кард. то ҳозира ҳуҷум мекунад. ҳама кора каранд, штоби шикананд. но нашид. барои чӣ? и ҳаётай, чӣ? и роҳ. ҳамин эмомалӣ айку вақте ки худаш ҳамин роҳда дуромада буд, нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда буданд. прокуратураи генералида фарёд мекарданд. ҳамин муфаттишои пешай мурданд бисёриш.
фарёдш мекарданд ҳамун қати ҳамун группировкаҳои ҷиноятӣ бобои дигаро қати мешишт ҳамун переворот кардана маслиҳат мекарда эмомалӣ раҳмон буд ҳамҷада убайдуллоев эмомалӣ раҳмон дигаи одамо ҳаминои нисбатшон бела буд ҳаминои модаршон ҳам мегуфт куш нашавем мекушанд ту нарав иҷа ҷои ту не мегуфт но ҳамин мардак риск кард рафт буд ку ҳамон вақтам ҳукумат дасти вилояти суғда буд ҳамон мардуме ки роҳбаро аз вилояти суғ буд ҳамоно ранги эмомалӣ он там мешинохтанд намедонам москва там мешинохтанд намедонам тошканд там мешинохтанд роҳбарои ҳамаша мешинохтанд туғри ҳамоно чӣ ба натонистанд ки ҳамиқа связ доштанд ранге ки эмомалӣ ҳоз давлат мешиносад ку ҳама давлатҳо фаҳмидӣ мешиносаду қатиш салом алейкам ку чӣ ба ҳамуо чӣ ба ҳамо одамо дошта натонистанд намера чӣ ба эмомалӣ раҳмон омад чӣ ба савол барои он ки ӯям телефон карданд мардуми ленободам дигарошам телефон карданд зора карданд мо беистем ису гуфтанд ва ошкор мегӯм ин чизора ман ягон зот зависими нестам мегӯм фаҳмидӣ ӯшам гуфтам мо бояд карочи беистем хелӣ кунем но чӣ ба нашид савол чӣ ба нашид ман гуфтам ресурсое ки тоҷикистонда ҳаст 70 сол буд москвада мерафт ин чилики калон банк москвада хранид мешидда ин эҷада хранид мешид ин дастам москва ин эҷа тоҷикистон ин кор мекард тиллора ин эҷада бурда медод ин москва ин мегирифт тиллора ин одамое ки иҷа кор мекарданд бригадиро ранги эмомалӣ раҳмон бригадирда иё медонанд ку чанқа иҷада тилло додан ҳамақа солда медонанд ку иё истан агар давлатҳо ҷудо шуд ку иё мегӯянд ки мада ҳаққама теман давлатама пеш барам мегӯянд фаҳмидем барои ҳамақа эмомалӣ раҳмон одами нав дар кора ки одами нав мемонем тиллора намепурсад тилло мемонад бирафт дузида ҳамин чиз дузи вештока намефаҳмад касе милиса ҳастӣ касе мақомотда кор мекунӣ вештока намефаҳмӣ барои ҳамақа чӣ кор мекард анамура мебарад тақсим мекунад фаҳмидӣ мегирад ира мемонад эмомалӣ гишна ҳичра намедонад чӣ кор мекунад любой чида розӣ мешавад гишнае ку ҳичи надидагӣ фаҳмидӣ розӣ мешавад мегӯд ки инами 1 килоай 100 граммиша метем боқӣ мондаша имо ин мегӯд ки бигӣ шумо дидагӣ чизе ки эмомалӣ сохтаистай ай 100 грамм фаҳмидем ай 1 килоя 100 граммаш ҳамақа чиза сохт ҳамақа чизе ки дизидагиам ҳамақа чизе зиндагиҳое ки дига ҷо меран реклама мекунанд ай 100 грамм 900 граммаш бирафтагӣ ай 30 солда фаҳмидем ҳар кадомуд аймин чиз сар кун барои ҳамақа бародаро як гаптон мегӯм ки аввал ҳамин далерда айку намедонам ҳаракат кунем далерда ягон нависем кӯчаҳода намедонам озодӣ хоҳем журналистое ки хитона намедонам нейтрални гирифтагиен ай ҳукумат метарсену каме ҳаққа мегӯину бо дар ин ҳақда дурӯға хуш мекунем таърифа хуш мекунем ҳамо ман шумоам мефаҳмам шумонам ҳамун дарини дурӯғотонда камтар ҳақиқати далера хуш кунену бурорем яхе товуш битенда фаҳмидем касе ки мақомотда кор мекунад ҳамина приподносит кунен ҳамун роҳбарода болотарда ки ҳамун мардак ягон касда бадӣ накард ман реально чиза мегӯм ман ҳамин объективно оценивать мекунам ман худам муфаттишкор кардагим объективно оценивать мекунам ки ҳамун мардак бадӣ накарда ягон касда хубӣ кард мардумда асосан мардуме ки шаҳри душанбе ноҳияи тобеи марказ хатлон тамоми минтақада хеле хубӣ кард
дигар ҷода хела хубиш расид. Барои ҳамақа ҳурмат кунен, просто овоз баланд кунен. Блогерҳода гуфтаниём ки бетараф набошам. записи мара дидӣ? Ман шуморо мефаҳмам, метарсен. тамоми қишри ҷомеада охирон гапи ман ҳама қатъӣ. Блогер, журналист, донишманд, коргари мақомот, бизнесмен, мардуми оддӣ, муҳоҷир, муборис, ҳамаи категорияи қишри ҷомеа. ай шумо хоҳиш ки хитона нишон доданда метарсен, хатта ҳамин записа распространят кунен ки мардум бинад, ҳамура озод шуданашда як кӯмак шавад. Ман да кӯмак кардаги нестай, ман ай ӯ зависим нестам айдалера. Рости гапа мегӯям ман шумо. Ман айдалер зависимиам нестам, ман хати рафиқиам надорам. Ягон, но ҳамчун тоҷик, барои он ки ӯ ай пишти мардум хес гап зад. А инсоне ки ай пишти мардум гап зад, я уважаю, как человек ҳурматиш мекунам. барои ҳамақа зинда бошен, саломат бошен. хела гап задем. озодӣ ба блогерам. Всем блогерам, те, которые в России слушаете меня, я обращаюсь к вам тоже. Эта запись посвящается для того, чтобы в Таджикистане блогера Далери Эмомали, Чоршанбе и других блогеров, которые Изат Амон, другие блогеры были, как Каромат Шарипов, интерес гражданов защищал. И многие люди, которые за интерес народ Таджикистана говорили, всех их закроет, убивает, разными путями похищает. Но вот этот человек, Далер Эмомали, он чисто внутри Таджикистана вел такую, у него видеоролики, которые в Ютубе, если напишите Далери Эмомали, он появится. Если смотрите там, он только сказал народу и другим вот правительству от проблемы всего народа. Почему народ страдает, от чего народ страдает, причина вот этих страданий, откуда появляются вот эти проблемы, источники этих проблем. Вот когда начал он говорить о таких вещах, тем людям, которые сидят, коррупционные чиновники, в силовых структурах особенно, которые занимаются торговлей землей, те, которые занимаются, продают землю в качестве участка народу Таджикистана. Оттуда началась вся эта проблема. В Душанбе и округах Душанбе некоторые люди определенно продают земельные участки для строительства дома народу. А когда он докопался на эту тему, начали на него нападать. Это те люди, которые занимаются фальсификацией постановления мэра города Душанбе, фальсификацией занимается, фальсификацией документов МБТИ, фальсификацией многих справок, которые имеют право на человека для участок земли. Вот эти группировки, которые занимаются именно вот этими вещами, они делали вот эту, играли вот этом игре и подставили вот этого человека. Поэтому от всех блогеров, независимых блогеров, которые знают русский язык, чтобы вы тоже не остались в сторону, и чтобы вот этого человека мы поддерживали. Потому что это интернет-пространство создано для таких людей, чтобы они говорили о своих свободно мысли, чтобы выражать свое мнение, чтобы говорить о своих чувствах, чтобы говорить правду.
Поэтому я прошу вас всех, особенно стран СНГ, узбеков, таджиков, русских блогеров, казахских блогеров, киргизских блогеров и те, которые в пространстве Китайской Народной Республики живут, русский язык знают блогеры, и те, которые живут в территории Турции, блогеры, знаете русский язык, и те, которые живут за границей, в Европе, в Америке, Британии и других странах, цивилизационных странах, когда услышите вот этот мой видеоролик, пожалуйста, просто короткий видео сделайте на своем языке о освобождении вот этого человека, этих людей. Есть там Далери Имомали блогер, Чоршамбе блогер, Изат Амон блогер, например, и другие много таджикских блогеров, которые закрыли. Вот про этого коротко ролик сделайте и требуйте, чтобы его отпускали. Спасибо за внимание. Рахмат ба диққаттон мардуми тоҷик, зинда бошен, партизанон. Фақат маскировка, пинҳонкорӣ, аз назаргузаронӣ, муайянкунӣ, тактика, амал гузарондан. Аз рӯи инструксия амал мекунӣ. Зинда бошен, саломат бошен.